Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hato ka VP kadang la na emban job buntliki constituency hakane ka MDC election kumbakal kop haswa jongka election MDC haka MP election u MP ka Lok Sabha u Dr. Ricky Singkon ulayo hadu sanlak nyopwe hajar nyop pravod bat ulatam hadu lailak nyopwe hajar kandai spash vote ya uba Vincent Etchpala UMP barim ka Lok Sabha bun ki baong baka VP ka mlakshu ban job bun teliki konstituensi hakane ka MDC election khnang ban syai kedar tongnya pet yak ki jingsha haka arpu sautrik rempang arhajar arpusan kanu ka parti ka job bun teliki konstituensi ban yo thau sorkar hapo district council mentatungnya pej ya ka parti kepala don ka jingkermen ban job hapo mauthat raisan constituency hapo mauthat raisan ka jingkhun ke barat ba kadai hapdeng ka SPDP bat ka VP tarang pej ki pus hapo social media khamtam ha YouTube ka pausai ba ha mauthat raisan mentaka kenti kan job ka VP namar hakane ka pus bangala pus hakini ki laitayo baladep haswa jong ka election MDC ukertong ka VP ubak powel soklet ulayo hadu 40% ki nong vote hakane ka pus ke badang thnmaile ubak powel soklet ulayo hadu 40% ki nong vote ka motharasan ka MP election ar hajar ar phosau ka boot ka molai haka jingbun jong ki nong kersan pra bat ka motharasan kala penjob dan buram hisa yu Dr. Ricky Singkon lada kino kersan pra ha maut raisan kidang ne kumbalong haka MP election klempe bamantaka kentiru kan job ka VP ha maut raisan nre ki jingsha baro kin sapau syai kedar la syai ka arfusau tarik rempang arhajar arposan sengap kendiat ka jingkren jung ubak powel haka pratarik rempang ha meriau hatu kan urlong ne em kumba ulah kren gila nanti artini kimau mulai bak motar resan haka election MP ke yang kong ke mulai kawan baar ke motar resan haka di yobut haka MP election kule subene bak break hilang mapi gila but mengi ke motar resan nadin but MDC rung ngek kan yalam ke mulai yet but ing mengi ke motar resan bangin yo ya kan lakam sensar hantai apa kasus autonomous district council